n'abandi nabo mu kigo cy'ubuvuzi bw'umwimerere, ubuvuzi bukoresha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Ni kwa muganga Rutikanga, bakorera Remera Giporoso, bamaze kuba ikimenya bose mu kuvura indwara zitandukanye. Ubuhamya bwo ni bwinshi. Amadarubindi, izina amadarubindi byakomotse ku cyubuntu, ariko mbere yo kugira ngo utege amatwi unarebe iyo video, manza ukande subscribe ku Bamirabusa TV kandi unasharingi, unakande like kugira ngo tukomeze tubagezeho ibiganiro byacu uko bwize n'uko bukeye. Farida tubwira igisobanuro cy'ikintu amadarubindi kivuze. Amadarubindi njye nayakubwira neza, kaza mu kanya nyasesengure neza urahita ubyumva ko ari byo pe. Amadarubindi yakomotse ku ki ubundi ko numva umuntu yambara amarinete bakavuga ngo ni amadarubindi? Ubundi amadarubindi atari yaza hari utumanyeri nta zina yari afite. Utumanyeri? Ariko njyewe nk'umuhanga narikoreye ubushakashatsi. Komeza tubwire. Ngo buretse njyewe mbikubwire neza, turabizi ko abanyarwanda dukunda gukoresha ubukwe tukakira mu rurimi rw'abanyarwanda. Umuzungu yaje mu Rwanda aje gutaha ubukwe, niba kumwakiza kwa kundi bajya gusoma mu kibindi, ubwo yari yambaye twa tumenyere ku maso tutari dufite izina, niko kugwamo akomeza kubita ku kibindi ngandarubindi. Umunyarwanda yategereje kandi kumubwira ngo kavuye mu kibindi, ahita avuga ngo ubwo ni amadarubindi. Izina amadarubindi risakara mu Rwanda hose, abaturage babimenya gutyo. Ntabwo bufite General Firefighter.